Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Sashisen pat kipaj ba nong late nong wan ling ba ka surok ba National Highway 6 kabadan hapo ka Ribahoy District. Kilamat biang nya ka jingge ka bakraw ha ka light kawan bat kani kala jia hadin bakala don ka jingshlay ka basirkhay hapadeng ka surok ba hakibenta badon ka COVID-19 screening checkpoint hakasnong umling ha ka baka kala kiw kensan kadhado bakala wanra ya ka jingdheng kali ka bajor kani kala jia menta kasngi ka arpu hundre tere upana jelleu arajar arpuway hakapor kumba arbaji AA hadin ba ulabba ubajor ulane lajan kumba shikenta AA kumbala sakhi bakani ka jingshlay ka baju jia kha hakani ka surok National Highway 6 hajan ka COVID-19 screening checkpoint tang namar ka jingbom biang kinala ban pentu ya ka ya ka balashna ka National Highway Authority of India hakapor balashna ya kani ka surok Saulan Haribhoy District. Kadai gajing ja jong kane ka kadai namar ba gajing hap slap mentah lagi ikan kenta gajing hap slap handrei kane gajing ja ka set jaman no sinam kane gajeka namar ba ki bahalor kin jupai ya kane ka ya kane gajeka hangne namar ka set jaman no sinam ka set pendek ka lek jawan bun ki basa tak blok dadu ki kali private ki barit namar dadu ba wan ka perlain namar ba kajing slay jong kana kuum namar kajing rit jong kinala ka samtam yang iki lokal lang nengi kalong kajing hot ini ya kajing lagi depan ini namar budi rasa senang ada apa area mending area arkumer de kita kadau ngiken pat jur ya ki bor balor bakin bha ya kana hai bakin penye ya kenala bakin le bha kenala kena berlagi ji kajing blong ada ja badan bepang bejutom hane ja ke benja ke basusi dalong